Israel yavuze ko nta gahunda ifite yo gukura ingabo ku mupaka wa Gaza na Misiri. Leta ya Israel yakanye amakuru yavugaga ko itegura gukura ingabo zayo ku mupaka uyihuza n'intara ya Gaza muri Palestine na Misiri na kimwe mu bigize amasezerano hagati yayo n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas. Ikinyamakuru Kan 11 cyo muri Israel nicyo cyari cyatangaje aya makuru kuri uyu wa 21 Kanama 2024 gisobanura ko iki cyemezo cyafashwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar na Misiri biri kugerageza guhuza Israel na Hamas kugira ngo impande zombi zererekanye imbohe zafashwe kuva mu Kwakira 2023. Hamas yatangaje ko itazemera ibyo Israel isaba mu gihe ingabo zayo zitava mu muhora wa Philadelphia n'uwa Netzarim yegereye Misiri. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel byasubije biti inkuru ya Kan 11 ivuga ko Minisitiri w'Intebe Netanyahu yemeye ko Israel izava mu muhora wa Philadelphia ntabwo ari ukuri. Israel izakomeza iharanira kugera ku ntego zemejwe na guverinoma zirimo gutuma Gaza itongera kuba ikibazo ku mutekano wayo. Israel ikomeza kugaba ibitero muri Gaza isobanura ko igamije gusenya Hamas. Minisiteri y'Ubuzima muri iyi ntara tariki ya 20 Kanama yatangaje ko kuva mu Kwakira 2023 hamaze gupfa abantu barenga 10,000. Ingabo za Israel zongeye gukozanyaho n'abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah mu bitero bimaze iminsi bigabwa hagati y'impande zombi. Israel yatangaje ko yarashe ibisasu karundura ku bubiko bw'intwaro z'uyu mutwe harimo n'uburi mu birometero birenga 50 uvuye ku mupaka uhuza Liban na Israel. Hezbollah yihimuye irasa ibisasu bidasanzwe ku kigo cy'ingabo za Israel uretse ko amakuru y'ibyo byangije ataramenyekana, gusa bigakekwa ko bitangije ibintu byinshi. Izi mpande zombi zimaze iminsi mu ntambara iteruye, aho buri ruhande rurasa ku rundi, gusa bigakorwa mu buryo bworoheje ku buryo bidashobora gutera intambara yeruye. Ubundi nyene nitwa Eric. Rukundo, amateka, politike, ikoranabuhanga n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Ikaze mu makuru agezweho hirya no hino ku isi, amakuru ari bwibande ku ntambara zikomeje kuvugisha benshi mwisi. Ngwaye ikaze. Turi mwisi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ku muntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, mwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere uburyo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyizuyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference. Israel yatangaje ko igisirikare cyayo cyagabye igitero cy'indege z'intambara ku birindiro bya Hezbollah mu turere dusaga 10 dutandukanye two mu majyepfo ya Liban. Muri ibyo bitero harimo ibyagabwe ku bubiko bw'intwaro, ibisasu bya roketi n'ibindi bikorwa remezo. Igisirikare cya Israel nikigeze gisobanura byinshi kuri ibi bitero, icyakora ngo birashoboka ko hari n'abarwanyi babigendeyemo ku ruhande rwa Liban. Mu nyandiko yabanjirije iyi yavuze ko ingabo zayo zateye Tihim, Kafari Kila, Aita Al-Shab na Arima Ash-Shab. Hagati aho televiziyo ya Al-Mayadin yo muri Libani yavuze ko ibitero bya Israel byabereye mu mujyi wa Kihiyam, Kafari Shuba, Mahbib, Aita Al-Shab, Zekbin, Lamyah, Kawthariyet El-Siyad na Kafari Kila. Mu gibiro ntaramakuru NNA yatangaje ko byibasiye ibitero karundura bari bagabwe. Israel yagabye ibitero isa n'iyihorera nyuma yuko muri iki cyumweru umwana w'imyaka 16 n'undi w'imyaka 20 bafite ubwene gihugu bubiri bw'Ubwongereza na Israel bari bishwe, ndetse na nyina arakomereka bikabije mu gitero cy'amasasu cyabereye ku nkombe y'uburengerazuba. Nyuma yaho ni mugoroba itsinda ry'abamukerarugendo bagonzwe n'imodoka mu gitero cyabereye i Tel Aviv. Abayobozi ba Israel bavuga ko ari igitero cy'iterabwoba. Umugabo w'Umutaliyani yarapfuye, abandi 7 barakomereka,
barimo ba mukerarugendo batatu b'Ubwongereza n'umuturage w'Ubutaliyani. Nk'uko ikigo nderabuzima cya Isilov kibitangaza, ngo muri 7 bakomeretse, 5 bari bakiri mu bitaro guhera kwa gatandatu mu gitondo ku isaha yaho, abandi 4 batarataha. Muri Afurika, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Mali yavuze ko leta za gisirikare za Burkina Faso, Mali na Niger zandikiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bamagana ibyo bavuze ko ari inkunga ya Ukraine ku mitwe y'inyeshyamba mu karere ka Sahel muri Afurika y'Uburengerazuba. Mu ntangiriro za Kanama, Mali yahagaritse umubano w'ububanyi n'amahanga na Ukraine kubera amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'ikigo cy'ubutasi cya Ukraine Andrei Yusov ku byerekeye imirwano yabereye mu majyaruguru ya Mali yahitanye abasirikare n'abacanshuro mu kigo cy'Abarusiya kizwi nka Wagner mu mpera za Nyakanga. Guverinoma ya gisirikare ya Niger yakurikiyeho mu gucana umubano na Ukraine nyuma y'iminsi mike mu rwego rwo kwifatanya n'umuturanyi wayo. Yusuf yari yavuze ko inyeshyamba zo muri Mali zabonye amakuru akenewe kugira ngo igikorwa cya gisirikare kigende neza. Mali na Niger hasobanuye ko ibyo Yusuf yavuze ko ari ukwemera ko Ukraine yagize uruhare rutaziguye muri ayo makimbirane, bakanayishinja gushyigikira iterabwoba mpuzamahanga. Yavuze inshuro nyinshi ko ibyo birego bidafite ishingiro kandi atari ukuri. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo ntabwo yahise isubiza icyifuzo cya Reuters cyo gutanga ibisobanuro kuri wa gatatu. Iki gihugu cya Ukraine kikaba kiri mu mirwano ikaze n'Uburusiya nyuma y'imyaka irenga 2 igabweho igitero simusiga na Moscow. Muri Nigeria, Abanyanigeriya benshi barakaye cyane nyuma y'uko Perezida Bola Tinubu aguriwe indege nshya, burimo kunyura mu makuba ya mbere mabi yabayeho mu myaka irenga 20 ishize. Iyo ndege iguzwe na byumweru 2 bishize, abantu babarirwa mu bihumbi biraye mu mihanda mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Imyigaragambyo yo kwamagana inzara ikomeje kwiyongera n'ikiguzi cy'imibereho gikomeje kuzamuka. Mu mwaka ushize, Tinubu yatorewe kuyobora iki gihugu cya mbere gituwe n'abaturage benshi muri Afurika. Yashyizeho amavugurura menshi mu bukungu, harimo gukuraho inyunganizi cyangwa nkunganire ya leta ku bitoro. Ibyo byatumye habaho izamuka ry'ibiciro riri hejuru, kuri ubu rikaba ari ku kigero kirenga 30%. Perezida Tinubu yavuze ko amavugurura yari ngombwa mu rwego rwo kugabanya amafaranga leta ikoresha no gutuma habaho iterambere ry'igihe kirekire. Muri Mutarama uyu mwaka, Perezida wa Nigeria yatangaje ko igabanuka rya 60% ku ngano y'ingendo z'akazi z'abategetsi barimo n'ibyegera bye. Gusa ku wa mbere, Perezida Tinubu yagiye mu Faransa akoresheje indege nshya aherutse kubona iri mu bwoko bwa Airbus A333. Iyo ndege iri mu ndege zigezweho za vuba ku ndege z'abaperezida, aho ushobora kuyigereranya n'indege zisanzwe z'abaperezida zigera kuri 5. Ikiguzi cy'iyo ndege ni cyahishuwe n'impamvu y'urugendo rwe ntibyahishuwe. FDM LAN ukoresha urubuga nkoranyambaga rwa X yavuze ko bidakwiye ko Abanyanigeriya barimo gusabwa kwizirika umukanda mu gihe leta irimo kugurira perezida indege nshya. Ntibizwi niba abadepite baremeje igurwa ry'iyo ndege itaratangajwe mu ngingo y'imari y'uyu mwaka ya Nigeria. Mu itangazo ku rubuga rwa X, Bayo Onanuga, umujyanama wa perezida mu itangazamakuru, yavuze ko iyo ndege nshya mu by'ukuri itazatuma habaho kuzigama amafaranga. Mu itangazo rye haraho yagize ati indege nshya yaguzwe ku giciro kiri hasi cyane y'icyo ku isoko, ituma Nigeria yizigamira amafaranga menshi cyane ajyanye no kwitaho n'ikiguzi cy'ibitoro abarirwa muri miliyoni z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Iyo ndege nshya ya perezida yashyikirijwe leta ya Nigeria mu gihe cya vuba aha nyuma y'uko yafatiriwe na kompanyi yo mu Bushinwa Zhongsun Investment Co Limited. Iyo kompanyi yari yemerewe n'urukiko rwo mu murwa mukuru Paris w'Ubufaransa gufatira imwe mu mitungo ya leta ya Nigeria nyuma y'amakimbirane ajyanye n'ishoramari. Iyo kompanyi yari ifitanye na leta ya Ogun, imwe mu zigize Nigeria yo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Iyo ndege imaze imyaka 15 ivugwa ko irimo umwanya munini wagenewe abanyacyubahiro, ndetse isimbuye indege y'iki gihugu yo mu bwoko bwa Boeing BBJ 737-700 imaze imyaka 19. Mbere abategetsi bo muri Nigeria bavuze ko indege za perezida zikoreshwa amafaranga menshi yo kuzitaho kubera imyaka zimaze. Muri Kamena uyu mwaka, abadepite bagiriye leta inama yo kugura indege 2 nshya za perezida na vice perezida, bavuga ko izishaje zidatekanye. Mu kwezi gushize, abadepite batoye ingengo y'imari y'inyongera igamije kongera ingengo y'imari y'umwaka wa 2024 ikava kuri tiriyari 28.7 z'amanayira ikagera kuri tiriyari 35 z'amanayira. Ntibizwi n'ibigurwa ry'iyo ndege nshya ryarongewe muri iyo ngengo y'imari. Nkayo nguko ngibyo biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Naho ubundi nge nitwa Eric Rukundo. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri channel. Naho butaha.
turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'Ambagariye Fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda kositime nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere, uburyo umunyeshuri wigiye muri Ambagariye Fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Ambagariye Fashion, we make the difference.